Woi. Bro, sini bro. Mas, selamanya kenapa? Mari bro. Pam. Dia jadi parodin. Kenapa? Bro. Pagi, malam. Weh, siang ini. Oh, siang sorry. Ces mana ngana pe utang ada suruh beli pisang goreng Nutrisari tahu isi. Mana bayar weh? Mana? Halo. Oh iya tak kasar. Tunggu ya. Tunggu. Wei. Wei. Tayo. Wei, sini. Wei. Lantas apa? Tahu? Oh, mantap. Weh anjing. Weh, anjing. Anjing. Weh anjing tuh mana? Anjing. Anjing, Wei. Kapang-kapangnya anjing tolong teman. Ya so mirip kok di muka. Ini teman-teman, makasih sebab ini terang video yang ini. Sebenarnya ini video sedikit enak jelas, no? Jelas. Tapi nggak apa-apa mau so tili so bau ini sampai kelar. Iya. Om. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Yeah.